Drugačija. Postoji legenda da jedan fudbaler nije bio sujevjeran. I evo upravo u 28. minutu prinudna izmjena, na teren će sa brojem 17 Đorđe Stampenčović. Moramo malo pričekati, čovjek je pun rituala, cuka kopačku, vidite, umiva se iz kofe vode, da li je ovo moguće, nevjerovatan čovjek, ponije svog srećnog zeca koji trči pored out linije, pustio ga je, sada će vjerojatno pustiti golubove, da, evo to su ti golubovi, provlači se sudi kroz noge i to je jedan od njegovih rituala, sada čupka travicu, znate da mnogi fudbaleri samo travicu dodirnu, ne, on je čupka i evo upravo ekonom tima mu kuva čaj od te iste travice. Je li moguće mi stavio dvije kašićera? Pa ja neću gola dat! I stavi me, ja ne vjerujem ovo, stavi mi da list lovora za centar šut! Postoji legenda da se za stolom fudbalera pričalo o još nečemu osim o fudbalu. Kako je bilo sinoć sa Željkinom drugaricom Suzanom? Brale, znači, kad mi fudbaleri baš da neće ribe vodimo. Ja napanem je, driblam je tu, razumiješ? Vidim da ću je dobiti, vidim. I kad se... Ja sam zna da ćeš je ti probači loptu kroz noge, kad je... A nije sporno, to je jedno, kad sam došao u 16 nekako, situacija prisna u restoran, oči u oči smo, vidim da ću joj ga dat. I bilo mi je ža nekako odustanem. Tebe ne treba 90 minuta, brate, ti si profi. Ti bi je dobio za 45. Teško ti je Suzanu Željkinu dobit, a nju petlići driblaju. Jedan. Postoji legenda da je jedan navijač čistoga srca navijao za svoj klub i reprezentaciju. Crna Goro, ja život daću! Momak, da nema koja karta, bi u još... Nema, brale, stadion je pun! Pobjeda je naša! Vidi, momak, platio bih ti duplo. Koliko? 6 eura je odmah. Brate, iskreno, samo ne čujući. Znači, kičma mi nešto prešekla, 10 minuta, ne mogu ostati na stadion. Može li 6? Može, brate. 6, dogovorili smo se. Mene će 6 eura, pušti kičma. Izvoli. Brate, samo još nešto. Nek je vječna Crna Gora. Vas, brate. Postoji legenda da jedan fudbaler nije ubjeđivao svoju ljepšu polovinu u svoju imaginarnu karijeru. Ljubavi, je li moguće si igra za dresku? Kakvu dresku, duš? Šta kakvu dresku, sreću, pa piše na internet dresku iz Pipera i Iskru si igra, užas, ti mi fudbaler. Da te zamolim, znači, nemao me i ti opučaka i novinar. Znači, 2 godine si igra za reprezentaciju Irske, dušu, Irske, ne iskreno Irske reprezentaciju, a nisi igra za Dresgu, no za Dresden. Ali kad te novinari ne vole, tako je to u životu, ljubavi. Okej, ljubavi, a Grbelj jesi li tamo igra, da nije to inostrano? To, draga, nije Grbelj, no Gurbljen, austrijski trećeligaš, tamo sam počeo, ka mali sa pošatam, nemao me nerviraba, nemao me nerviraba. A ovo Arsenal, to su ti ostavili, jel? Tu si igra, jel? To jesam, znači, igra sam u Arsenal, u Englesku, to je jedino tačno što su mi napisali. Da smo osvojili ligu, osvojili smo kup UEFA, znači, bio sam najbolji strijelac te godine. Arsenal iz Tivta, ljubavi, piše fino, Arsenal Tivac. Opet ona nalazio je, u Tivac smo bili na pripreme. Ostavit ću te, ne nerviraj me. Postoji legenda da su fudbaler i manekenka imali konstruktivan razgovor. Ljubavi, pogledajmo u jahtu kako je moćna, kako ovo uopšte ljudi naprave, pogledaj kakva grdosija. Što kako napravi to? Ništa lakše od plastike je napravi. Nisi nikad vidio jahtu do sad. Dobro, od plastike, no viš ti kako ovo juri. Nije to obična plastika i žela bi je sol, ljubavi. To je flagura od plastike, posebna vrsta plastike, zna. O, svijet si obišla, ništa ne znaš jahta. Što veliš da je to? Flagura plastična od koje se izrađuju jahte. Malo si se puta slikala na njih i reklamirala one
šiplasti, flanstene, Dobro, brate, bikini, dobro. kako se kaže, ono. Samo moraš da peckaš. Znaš, Ako se već peckamo, nije flengura, no je legura. Dobar dan, želite li nešto popiti? Daj mi crni Johnny dupli. Mi je glava crnja s njom, no ka me spasojući slobodno ga pogodi. A za vas? Daj mene ono miješano piće, s 2-3 slamčice, kako se zove, makito. Nije to por mašina, no koktel mojito, fleguro. Moj građevinski inženjeru, kakve ti intelektualce služiš? A izbucat ću diplomu doma kad dođem. Postoji legenda da je jedan fudbaler bio nježan u startovima, poput maslačka. Ajmo, Zdravko! Molim? Spremi se da uđeš u igru, Mićo! Ajde! Sprema sam, evo me. Skini tu trenerku! A što da skine trenerku? A ne možu trenerku da igraš, majmune, dalje! Aha, dobro, skidam. Požuri! Slušaj evo. 9, hoću da ga staviš u džep. Strašan, rasan napadač. Golgeter. Mene vidjet. Slušaj evo. Molim. 15 golova po polusezoni daje čovjek. Aha, dobro. Hoću da ga nema na terenu. Neće ga biti, To samo ti znaš tako da paziš. Pazi ga karti iz kuće. Dobro, pazim. Nemoj loptu da primi, ali što je bitno? Reci što Bez faula. Aha, dobro, kao što ja znam treneru. Puni smo kartona, ka reciklažni centar, bez faula. Dobro. Ajde, lozi. Treneru, pazimo ga sad. Ovo je moj ili Boži. Jesam li ti reka bez faula, mesaru? Ti nisi fudbaler, ti si mesar. Taka ga nisam treneru, napravdu Boga mi je da crveni ili mu reći. A kako ga nisi taka, sivonja? Evo kola hitne pomoći za njega dolaze. A ovo nije za crveni, ovo je za spuž. A zaposli se u Vladu pa pazi tamo nekoga. Što je ovo? Postoji legenda da jednom fudbaleru Dejo nije šedio na klupu. Moj Roki, kakav sam ja talent bio, moj sine. Dolazili su ljudi radi mene na stadion. Gledali su i ne mogu da vjeruju. Dejo mi je na klupu šedio, moj sine. Peđa mi je išao za burek. Tima nema koji me nije stio uzeti u svoje redove. Prva Iskra Barić, Gornji Milanovac, Široki Brijeg. Oči su htjeli povadit oko mene. Strašne ugovore su mi nudili. Stan, kola, ženu, 2 djece, sve. Ali nisu htjeli da me pušte iz grafičara. Pare sam mogao napraviti, moj Roki. Pušti me komšija, sitan sam ja i svoja laži. A i što će ti futbal kad imaš zlatne ruke? No, ako imaš kada mi vidiš u rezervnu gumu, mislim da treba samo se pripumpa, ja moram naput da idem. Postoji legenda da jednom treneru nije neko drugi bio kriv za poraz. I sa nama je trener Furč Galović, a recite mi kako komentarišete minuli meč? Pa ja mislim da teren je bio mokar, nepristupačno je bilo doći do protivničkog gola. Niste valjda očekivali da bolje igramo kad je ovakva vremenska razlika. Znate, mi živimo 6 sati vremenske razlike u odnosu na ovaj teren gdje smo danas igrali. Stoga moram da kažem i sljedeću stvar. Nama je ovdje klasično postavljena noga od strane sudije. Noga nam je postavljena od strane sudije i onda je svirano do 23. minutu penal za njih. Ja mislim da smo mi apsolutno u ovoj situaciji ovdje oštećeni, jer momci se trude, momci su radili, sigurno da nije ovoga, ne bi bilo ni onoga. U svakom slučaju, svi su krivi bez vi i vi ste došli spremni maksimalno i odradili koliko ste mogli. Nemojte tako, nije da mi nemamo svoj igrašaka, imamo sigurno svoj igrašaka, ali krive sudije, krive teren, kriva je vremenska razlika, krive su tribine malo ako se odavde gleda. Rekao bi gospodine Frčguljeviću da je krivo more, krivo je more. Drugačija